Sebab tu ujian yang paling berat ialah ujian ketika kita senang. Suasana kot saya rasa. Saya rasa suasana. Sebab ada satu malam tu saya dalam keadaan stres kan. Saya hilang jiwa saya. Saya drive dan saya tak tahu nak pergi mana. Saya pergi Masjid Sri Petaling. Sorang-sorang. Tidur situ. Tengah-tengah tidur dengan orang nangis. Jadi saya rasa start tu lah adalah hamba-hamba Allah datang. Sebab tu ada satu pepatah, lagi besar periuk nasi lagi banyak keraknya. Samalah dalam keadaan saya tu. Lagi besar impact yang kita buat kan. Kita bawa nama tu, lagi banyaklah benda-benda yang kita kena streskan lah. Sebab tu ujian yang paling berat ialah ujian ketika kita senang. Jadi dekat situ lah saya rasa itu the best turning point saya untuk saya ubah diri saya. Sebab Allah bagi tahu sesuatu kaum tu tak akan berubah kalau bukan diubah oleh dirinya sendiri.